ba Meral Bonds Amerika nong po mantaka sing arpuitrik Rusau la late nong Karpati Ribhoi district bani kendu igno hikai bat kikna school jong karaj Hopati Christian Secondary School. Hagane kasingina kalyang Amerika nong po ba Meral Bonds mul IT ka work order ka ba arlak tingka ya ka bala panmangling ba ka SRWP scheme nak mentaban pendap ya ka jing taken ro jong tika school. Haka bala iyo ban pediang ya ketika work order do principal ka school ba en tirang ka jinga do kat lang kinong hikai lembat kikmi kikpa jong kikna school. Nang mengenang ban guide ban batai ya kun siu jungi kai ga kos bikin sim kai bikin pule komno kin pan kare bat kum ta ta kala da kum kan master la da ka managing committee pis day kin sa pentip gin spendek gi resource person gi ban wan ban ai ya ka awareness alor ka national education policy kenang ba ki menta pi song kelas 9 ya kelas 10 pin su thu ke lagi pas metrik in le yo in sim ga kos yo kai ga ka ba yade bat ni mar baka NEP ga bat mai ga kam kran bhai gini course ga bat mai vocational training skill gi kam concentrate ha ga skill te ngadon gini ka kom perkhat ba ki student ki dei ban long aware ki dei ban tip I headmaster yang i laju batai teng sapang ga national education policy te andre idon sipun ki mat ki badan haka ki ba pihak ban sutu at this stage mdei ba pinang tip ndai pilapoi 11 12 filalik degree yung pendek pihak bentik berpana duk mentah. Tapi suatu kumno ban plan ya ka karier ke jongki ke. Malah lagi jongki interest pidon. Ya ku menung ikmat ngasngo bagade ke ba kongsan adu kata-kata. Na ka benta ba pinyo ya kini ke awareness ke seminar lane ke ban sensitize ya gi jengmut gi dekat di jongki. Nang wa suatu ban plan na ka benta ka future ke jongki. Kani ka kentuk ikna school ka kentuk ya gi kini pa bagin tip khamtam aga jingya jong ke juk ke pemerintah. Aga bede beri kita lada nakaliang ke school ki sobe haino ni por nga try mdak snem ta kala admit lajan se exam gom ta te la shem snem ro lada pi school day pin pentip in yo ban penbej agar kom ke bede ban penbiang gi resource person ban ai ke funding kat tu kan neru aga bede bat kenik awareness program kami ke babun dia kisah kat bangila ngijuyarap haki seng sablang ngijuyarap haki school ngijuyarap haki shnong bat kumta ter na kapita kumno ba ki na school gi jungi kinjo ya ka awareness hakabede bat ka national education policy